Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-13 March. uHlathi benoThumeka bake bathola-ke ithuba lokuthi bahlale phansi njengabantu asebekhulile bazame ukuthi phela bagonyuluke ngokuthi yiziphi iy'nkinga ababhekane nazo emshadweni wabo. uThumeka ukwazena nokuthi-ke aveze isilonda okwangempela-ke ukuthi isiphi lesi senza ukuthi ngisho umshado wakhe benoHlathi ugcina-ke usufeyila. Ushilo ukuthi siloke aba yingane yena ungumuntu olahlwayo. Waqale nje walahlekelwa abazali wagcina esecoshwa-ke ubaba kaZoleka benoma kaZoleka bamkhulise njengendodakazi yabo. Phinde waqhubeka washo ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uZoleka bekade phathwa njenge-princess, abazali bakhe yena ehlezi njalo ewu-number 2 empilweni yabo. Ubesho ukuthi ama-toys amahle abeqala anikezwe inkosazane yabo-ke okunguZoleka ebese yena ethola iy'nsalela. Kuthi sonke leso sikhathi bekade leyo nto iyenza inhliziyo yakhe ibe buhlungu, kodwa uthe methola uHlathi wabona sengathi-ke imanda athola into okuyeyakhe. Kodwa nalapho ubeloke njalo uHlathi akhethe uZoleka, okumenze wafila sengathi le mpilo ayeyiphila ngesikhathi ecoshwa abazali baZoleka useyayiphila okwesibili manje, useshera uHlathi noZoleka. uZoleka futhi uyena i-first princess, yena uyi-second princess. Uthe lento iyisilonda esingapholi empilweni yakhe. Hhayi-ke guys, uHlathi-ke uzamile ukuqonda ukuthi ngampela lento-ke kaThumeka eyenza ukuthi agcine sefuna ukuthi badivose kahle isuka kuphi. Hhayi mayelana nokuthi-ke ulikamva udlulile emhlabeni kwathatha inhliziyo yakhe yanikeza uqhawe, hhayi ngenxa futhi yokuthi-ke bebeloke bexabana njalo endlini uHlathi benoThumeka. Isuka nje ekutheni uHlathi kungathi usathanda uZoleka and usekhathele uThumeka ukuba u-number 2 ey'mpilweni zabantu. Akupheli-ke lapho guys, uHlathi-ke unikezwe umnqamulajuqu kwathiwa-ke kuzomele aqale-ke manje enze kangcono ngoba mengase ebhimbe futhi hhayi impela uzobe seyalahlwa for good this time. Guys, uHlathi-ke uke wathola i-offer emnandi evela kuyena phela-ke uSydney. uSydney uzama ukuvula inkampani entsha ecishe ifane njengeKhosela Tech, kodwa manje-ke uzoyenza kahle ngendlela e-clean, izondo-ke technologies. Kule nkampani-ke uhambile-ke wayothola ama-offices azowasebenzisa ukuze ibhizinisi lakhe libukeke professional. Kanti-ke uthe mefika kulelo building wathola ukuthi ingcole indawo iyabhubha. Umuntu ofike kuqala engqondweni yakhe-ke kube uyena kuHlathi ngoba phela yena unebhizinisi lokuklina izindlu. Wahamba-ke wayomtshela ukuthi unethenda afuna ukumnikeza yona yokuthi-ke akline ama-offices ebhizinisi lakhe elishasha uSydney elibizwa ngokuthi iZondo Technologies. So uHlathi-ke umane wayithena down leyo offer ngey'zathu-ke ey'thize. Usho kahle ukuthi yena uzama ukulungisa izinto nonkosikazi wakhe uThumeka. Angeke kubuye kahle kuThumeka ukuthi uzovuma umsebenzi ovela koSydney, abantu bakaZondo okuyibona abayimbangela yokudlula emhlabeni kwendodana yakhe-ke ulikamva. So uSydney uphatheke kabi ngoba naye ubetshela ukuthi iyona into azoxolisa ngayo laphaya komabandla, njengoba nje uyazi ukuthi indodana yabo-ke ulwandle yabona kangaka. So mebanikeza-ke mhlawumpe umsebenzi bazothi ukumxolela, kodwa-ke hhayi isicelo sakhe guys bamane basithena down just like that. Ayi akupheli-ke lapho guys. Le koNgcokana bekade-ke uLazarus eshunqa evutha umlilo ecasula ukuthi uyise uncamela ukuthatha u-Azande amfake ngaphansi kwebhasi ngoba nakho nje efuna ukuthi iNgcokana Industries kanye neKhosela Tech ihlangane ibe inkampani eyodwa. Usho kahle ukuthi tata ungayenza njani into embi kangaka? Uyazi ukuthi u-anti uNomfundiso bekade emqeqesha u-Azande sukela esamncane ukuthi athathe lesi sikhundla sokuphatha lapha eNgcokana Industries. Why manje umhlithi iqatha emlonyeni kabuhlungu kangaka? Phela yazi ubekade emqeqesha njengenkosana ilindele ukuthatha isihlalo sobukhosi. Wathi lalela la, iyodwa inkosana la ekhaya koNgcokana, igama layo uSigqibo Lazarus Ngcokana. Wathi tata hhayi kuzomele-ke manje sibhekstebhe umndeni. Wathi kunjalo ebhizinisini. Wabona nje amabhizinisi amaningi angaka emile eqinile ingoba kukhona abantu ababhekstebhayo. Wathi but not family, wathi even family. Hayibo guys, ubaba kaLazarus. Kanti unina-ke kaZande uNomfundiso umile laphaya phezulu, uyabona ukuthi la bantu laba bayaxabana kodwa akezwe ukuthi baxabanelani. Uthe hayibo intoni? Kwanokungcola nje apho. Kwenze njani?
Hayi bo guys, wamane uLazarus wasuka eduze kwayise wathi akhonto anti wabedlula, kodwa uNomfundiso kubonakala ukuthi hayi uyayisola, ngathi khona nje impela into ayisolayo ukuthi khona into eshaya amanzi phakathi kwalaba bobawu-2. Akupheli-ke lapho, u-Azande-ke ngekhulu iqhozo uhambile wayotshela-ke umkhulu wakhe ubaba kaLazarus ukuthi uke wawabona ama-documents eIngcukana Industries and ufisa sengathi angaba noshintsho alenzayo nje kwinkampani uma sesekuphethe yena, kanti akazi ukuthi yeyi usheshe wabala impela amachwaninko engakachamiseli. Leyo nje ukuthi uzophatha lapha eIngcukana Industries ayisekho. Ushilo uthi yazi nje ahamba ngoku ngiya le estate ngiyoqoqa zonke impahla zami ezisele ngoba sengizohlala la eSouth Africa for good now since ngizophatha lapha eIngcukana Industries. Wazithulela nje ubaba kaLazarus. Lapho-ke unina beloku efunda amehlo akhe ebona ukuthi no man, ngampela something is going on here. Ayike uthe suka lapho wathi ubaba kaLazarus useyahamba yena uyovakasha esho nje indawo ekude eMtata kanti unamanga uyobona uLazarus benozoleka beqhubeke nokukhuluma ngale ndaba yebhizinisi labelisha. Guys, uhambile-ke ngampela ku-Azande wale e-United States eyolanda impahla zakhe ezasala. Lapho-ke wakhetha ukuhamba-ke naye-ke uNomfundiso eyovakashela uzoleka noLazarus, kanti akazi ukuthi umfowabo naye ulaphaya. Ushilo kuNonceba ukuthi hayi utata ula, wathi hayi bo uthe uyemthatha nje, wathi hayi ula uzobona uzoleka benoLazarus and beloke beyivalele offices bekhuluma indaba eziserious but angazi ithi ngikushiye-ke anti. Ayi nangampela-ke guys wamshiya kanjalo, kanti uzohamba eyongconda ngekhona elalela indaba-ke uNomfundiso. Wathola indaba engamfuni kodwa ezibuhlungu enhlizweni yakhe. uLazarus-ke guys bekade ekhuluma notatakhe emxelela ukuba impela-ke uzomele azise istaff ukuthi iKhusela Tech izobe sigwinywa iIngcukana Industries kube inkampani eyodwa, kanti-ke ileader umphathi wayo iCEO kuzobe kuMamNgwevu. uMamNgwevu-ke guys walapha koNgcukana uzoleka. Kwase kwashiwo ukuthi-ke hayi impela-ke nawe tata kuzomela umxelele uNomfundiso phela u-anti ukuthi-ke u-Azande angeke asaphatha eIngcukana Industries. Gosh, lapho kusho konke lokhu ulalele uNomfundiso, uyazizwa indaba zisheshe zamthola engaka-decide ukuthi ngampela utshelwa nini. Lungakahlelwa ngisho kuhlelwa usuku ukuthi hayi sizomtshela ngosuku lokuthi ini, usheshe wazizwa indaba ekumele guys atshelwe zona. And guys, to tell you that she was furious is an understatement. Ugirl kuthe akaqhume njengebhomu eme lapha ekhoneni elalela izindaba. Ayakupheli-ke lapho guys, ngathi abantu baningi abangahlelisekile neze kahle ngale ndaba ka-Azande ngoba lapha eKhusela Tech uma wethu beno-Onga nabo bebene-discussion yabo encane yabo bobawu-2 njengamadoda asebenza lapha, besho ukuthi yeyi u-Azande is dangerous. Hhayi ukuthi nje uyilunga lomndeni kuphela kodwa futhi ufundile ubhuti kanti une-experience eningi uphuma ngisho phesheya kwey'lwandle. Yazi ngiyasola ukuthi njengoba bathi uzobe ishedo nje laphaya inkampanini ayingeke. Labantu laba bayasiqambela amanga ngathi kukhona abafuna ukumphuca isikhundla la, yabo. And wamane wathi onga ngathi mina sihlalo sami sokuba i-CIO isona abasibhekile bafuna ukuthatha befakele u-Azande wakhona. Hayi impela guys wavuma noma wethu ukuthi hayi nami ngiyasola ukuthi nje iplay nje lo ukuthi uzobe isithunzi lapha enkampanini, bafuna ukumfaka esikhundleni esiphezulu njengelunga lomndeni and wena Onga your chair it's under threat. Guys, asaziyo zalankomo nima konje because vele nozoleka benayo uLazarus bake basho ukuthi ukuze senze ubulungiswa la kuzomela simthathe uAzande ebese siyamgruma ebese simfaka ngaphansi kwekhwapha lethu ebese senza sure ukuthi uma yonke into isihlangene simfake kwisikhundla esithe ukuba phezulu esimo like international, yabo, ezokwazi ukuthi noma ehleli kulesi sikhundla angazizwa sengathi mncane, angafikele ukuthi kwakumele yena aphathe iIngcukana Industries, yabo, kube ngathi nje vele usaphethe kodwa ebengaphethe. Guys, asazi-ke ukuthi-ke uzoyivuma leyo nto uNomfundiso noma uzothi yey inkampani yakaNgcukane should stay as inkampani yakaNgcukane ingaloke imixwa neBikisha company eza nayo uzoleka okuyiKhusela Tech. Kuzomele nje okwahlanganiswa noBikisha kusalele thina oNgcukane sirana into zethu.
singalekele lowo muntu. Guys, asaziyo zala nkomoni makunje, but aphela lapha amazwela namhlanje. Ngakhohle subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la enimba ngomhla ka